Nik egineko proiektua hitz egiteko lehenengo usten dut jakin behar dugula. Que antes de empezar a hablar del proyecto Aigin, creo que hay que saber Ze egoeratan, bizi ginen, garai hartan Euskal Herria. en qué situación vivíamos en aquella época en Euskal Herria. Gu genuen No es necesario eso para su defensa. Por favor, señor letrado, por favor. Un momento, silencio, silencio todo el mundo. Gu saiatzen gera saltzen zer dan Euskal Herria, nola bizi geran, nola parte hartzen dugun eguneroko dinamiketan, eta beraientzat hori ulergaitza da beraientzat. En 1998 es Lizarra Garazi, empieza la tregua de Lizarra Garazi y es un momento de una enorme ilusión dentro de Euskal Herria. Un año crucial para nosotros y bueno, y muy importante para todo Euskal Herria. Urte hortan hamarkadetan Euskal Herriak, herri honek egindako borrokaren emaitza ikusteko aukera izan genuen, Lizarra Garaziko akordioa sinatu zen egun hartan. Uste beste urte bat Euskal Herriko historian. Lehenengo gauza guatzen izela da kartzelan negoela. 1997 Mahai Nazionaleko partaide bezala sartu ziguten denak kartzelan eta... Mundu guztia jakin nahi zuen Euskal Herrian zer ari zen gertatzen, eta zer zen Lizarra Garazi, zer ari ginen egiten Euskal Herrian, eta hori nazioarteko lanerako oso urte ona eta itxaropentsua izan zen. Bereziki SBS eta bai, 98 nire atxiloketa arte beste urte bat, eta gero hortik aurrera bai, desberdina. Ni orduan espetxean egoen, Mahai Nazionaleko kideo nitzeleko. Arias Arrigorriagan nola egon zen paktua PNV-rekin eta nola gobernuan geunden, eta zentzu horretan nahiko garai bereziak edo, gerokoak ikusita. Horrek garrantzia handia eduki zuen Euskal Herri guztiarentzako eta hainbat alitan Lizarra Garazi hitzak aipatu izan dira. Urte horretaz Irlanda oroitzen naiz, hango prozesua hasi zelako. Gogoratzen naiz ere Lizarra Garaziren prozesuaz, eta gogoratzen naiz nola ez eginen itxierari buruz. Egin historikoa da, baliteke denbora luzean berriro eginik ez ikustea. Previamente, en el mes de mayo, son las primeras detenciones de gente acusada por ser tapadera de ETA son las empresas, unas de bacalao, otras de sillas. 1998, a mí me gustó mucho la idea de que es un siglo después, a 1898, cuando se pierde Cuba, se pierde Filipinas. Pues un año que va a terminar siendo muy significativo, ¿no?, en mi vida, muy contradictorio. Urte importante izan zen. Alde batetik gauza asko gertatu zirelako, bide asko ireki zirelako, gaur egunean ere jorratzen ditugun bideak eta etorkizunerantz abiatzen diren bide asko handik ere datozelako, ez? Jada praktikan hainbat eta hainbat pertsona zeuden bere egunerokoan gauzai eragiten, euskararen alde, kulturaren alde, hainbat gauz galduta zeudenak gure ohituretan berreskuratzen, sozioekonomian ere apostuak egiten. Alde batetik ari ginen bizitzen oso momentu itxaropentsua, eta beste alde batetik audientziatik edo estatutik zetorren nolabait beste haize bolada bat ez dela itxaropentsua. Toda la vida transcurría normal hasta que en mayo se produjo la primera redada de este macrosumario. Batetik leiho bat ireki izan esperantza sartzedin, herri honen arazoak konpontzeko, Lizarra Garazi. Eta handik gutxira, ezustean, danbala bat. Leihoak eta ate guztiak itxi ziren, eta handik aurrera mendekoaren soka luzea.
el año 2000 habíamos ido a Irlanda a dar, donde por casualidad estuvimos en el recibimiento del último preso que salía a las cárceles en Derry. Y fue un recibimiento emotivo. Sin embargo, en octubre, el 5 de octubre, pues tuve otro recibimiento yo en casa, la policía que por poco me echa la puerta abajo. Atea bota zuten ia eta ni gogoratzen naiz esnatu eta enkabutxatua gelan, hori daukat. Y sobre las 9:15 así, en plena Gran Vía, cuando fui a arrancar el coche, me rodearon en el coche, me hicieron salir y ya me aplicaron la antiterrorista, simplemente diciendo pues que estaba detenido por colaboración con ETA. Y yo estaba tan extrañado y tan... que decía, no puede ser, os habéis equivocado. No me imaginaba de dónde podía venir, no tenía ni idea. Luego con el tiempo me enteré que el tema procedía un poquitín por mi pertenencia al Consejo de Administración de Egin. Etxetik Josemi Zumalabe Fundaziora ekarri ninduten, eta Josemi Zumalabe Fundazioan ere ordu batzuk eman genituen atxilotuta, beraiek miaketa egiten zuten bitartean. Gauez etorri ziren, eta hortik aurrera etxean minatu zuten, eta handik 4-5 ordutara eraman duten Madrilera. Beraz, hortik aurrera kalbario luze bat hasi zen, 5 eguneko kalbarioa, non tartean egon zen danetarik, torturak eta mehatxuak eta dana. Urduritasunaren erdian, tratua gero ezagutu dudanekin, konparatuta orain esaten dut, lasaitasuna. Gero Guardia Zibilarekin egunkaria itxe zutenekoa oso bestelakoa izan zen tarratu. Fue a medianoche con gran violencia. Ellos dicen que no les abrí la puerta, no lo oí. Egia da guztia dela amets gaizto bat, eta egia da beldurra ezagutzen duzula horrez, eta hor nire ustez izan da, nire bizitzako unerik gogorrena zentzu horretan. Baina egia da gero, pentsatzen duzula asko sokerragoa izan zitekela. Tratua edo, nire kasuan, zorionez esan behar dut, korrektu ezin zala, beste batzuek ikusita eta entzun da. Badira hainbat kasu lasgarri, nekaritza partaidena, pertsona bezala eta emakume bezala, bortizki torturatu dutena, gure sumarioa hortan hasi zen, eta segitu zuen gure sumarion ere Mikel Egibar, bortizki torturatua ere, eta zuetena garaian. Behin helburua garbia zen. Beraiek esaten zuten ni momentu horretan itzela nolabait arrautza, beraien arrautza ere zuten hori apurtu eta nolabait batasunatik hasi eta Ezker Abertzaleko erakunde guztiek nire bidetik busti. Lortu behar zuten nolabait pertsona batetik, bere ahotik, hainbat nolabait deklarazio. Ezagutu genituenean bere tortura deklarazioak, galdegin genuen aurkeztea eta deklarazioa hartzea, eta esan ziguten ezetz. Urrein urtean, urtarrian, beraz 2000 urtarriaren 29an, tronpatzen ez banaiz, gaur egun sumari horretan gauden gehienoen kontra zarekada bat eman zen. Gure atxiloketa oso mediatikoa izan zen, inkluso Euskal Herritarrokeko egoitzatik jaitsi ginenean, ja Madrileko bakotxen sartzeko eta Madrilera eraman gintuenean, ja medio asko zeuden behan. Tienen que subirse a la acera, caballero, por favor. Bulegoan sartu eta lehenengo gauza ikusi nuena ikurrina bat izan zela. Eta pentsatu nuen, zeinek nork oparituko ote zion epaile honi
ikurrin hau. Eta gero jakin nuen Atutxe jaunak oparitu ziola Garzoni ikurrin haura. Y cuando me dijeron que estás detenido por pertenencia a ETA, te queda la cara realmente asombrada. Cuando te dicen que es por ser del patronato de la Josemi Zumalave, ciertamente piensas que la imaginación del señor Garzón llega al infinito. Esan nion Garzoni, zuek oso informazio txarra duzue. Zeren, hori, zuk esatzen denak ezurra da. Eta orduan esan zidan, ni daukate polizian informazioa, eta esan, aurkeztu deikezu beste informatzaile bat, zatik egin daukasunak oso txarra dira, esan nion. Eta, fundazioko langile izateagatik, nolabaitek desobedientzia bultzatzea edo leporatzen didate. Tokatu zait, egotea Belgikan, ez dakit, abokatuen kongresu batetan edo Porto Alegren, egon naiz behin baino gehiagotan foro sozialean, eta saltzen diozunean jendeari, gartzelan egon zarela, akusatuta zaudela, etako kidea izateaz, eta kanpoan zaudela, eta jarraitzen duzula lana egiten, jendeak esaten du, horrek ez daukala zentzurik, ez? Nola sartu ninduten? Nintzen sartu inon, baina sartu ninduten. Akusazioa da pertenentzia a banda armada. Leporatzen ziguten eginen olako trampa egin genula gizarte segurantzia ordaintzeko. Nik esan nien, izatekotan izango da delitu arrunta da. Baituko gaituztean, Donostian, eta erantzuna garbi izan zen. Ez, baina zuk egin duzu eta ere zuzendaritzan zaudelako. Orduan hasi nintzen parrez. El único delito que yo cometí fue pasar por la notaría de Hernani y ante notario firmar unas escrituras y al final pues se nos acusa de ser eso, parte de ETA, parte pues porque estamos en un consejo de administración que dicen ellos que lo nombra ETA. Yo no he sufrido la patada en la puerta, no he pasado por la comisaría. En mi vida he viajado tanto como desde que estoy imputado en este sumario y procesado en estos momentos. O sea, tengo pasaporte, he estado en 4 continentes por motivos variados, lo cual es harto extraño para una calificación de dirección de banda armada. De la cárcel lo que realmente más me impresionó fue el nivel de podredumbre interna que existe, cómo es un mecanismo de destrucción de las personas que están ahí detenidas, el prestigio que tiene el colectivo de presos vascos. Lehenengo gauza goratzen duena da, sartu gintuzten patio zikin batean transito zena, eta Ferre izeneko preso lagun baten irrifarrea. Ikusi nuela patio batean eta orduan esan nuen, lasai, okerrena pasatu. Behin torturatua izan ondoren eta behin espetxeratua izan ondoren, argi dagona da zure burua, zure alde psikologiko hori beren eskutan ez daudela presusteko. Eta hori da Euskal Preso Politikoen kolektiboak eta bereziki bertan dauden kideen laguntzaren balorea. Ez da dana negatiboa, ni naiz eta 4 hilabete gartzelan egon bertako kidekin izandako harremana eta gero pertsona mailan horri aurre egin izana eta Euskal Preso Politikoen kolektiboarekin nolabait parte hartzea eta bertan izatea horrek pertsona bezala ere ezakit ematen zu kriston indarra eta ere urte hauetan nolabait lagungarria da, ez? Después de lo del GAL, eso se llega a vía muerta, pasa Argel, y se pone en marcha un proceso de ilegalización de sacar el agua al pez. Y se pone en marcha todo un proceso sistemático de ilegalización, de acumulación de pruebas para ilegalizar todos los sectores de la izquierda abertzale. Dani Gonzalezen azken legealdian urrats bat eman zen, HBko Mahai Nazionalaren zuzendaritzaren kontra, eta nire ustez irakurketa simple bat egin zuten. Esan zuten, ezker abertzalearen kontra jotzeko ez dugu soilik etaren kontra jo behar.
Bueno, nik argi daukat nire bila atzirela etorri. Etorri ziren ezker abertzalearen ikur bat desegitera, egin iztera, eta oso argi dago Jose María Aznarrek berak bere momentuan esan zuela. Se pensaban que no nos atreveríamos. Bai, bueno, momentu hartan ikusi genduen kriston erasoa adierazpen askatasunaren aurka, eta pentsatu genduen agian aislatua zela, ez? Baina gero konturatu gara zela kate baten kate begila, ez? Estatuak 1988an ikusten du aukera bat badagoela Euskal Herrian bertako indar sozial eta politikoak bilduta egoera politiko berri bat ekartzeko, eta estatuaren marko juridiko politikoa gaindituko zuen egoera berri bat ekartzeko, eta beldur horrek bultzatzen du neurri batean gero ikusi genituen prozesu politiko horiek guztiak abian jartzera, ezta? Oso nabarmena izan zen prozesu horre guztiak, hain zuzen ere antolakunde politikoen kontrako prozesu horre guztiak izan zuen etenaldia 1988an emaniko zuetenaldiaren arabera. Batzuk, kasu honetan estatuak edo audientziak ikusi zuen gure lana garrantzitsua zela eta moztu nahi izan zuen, ez? Ez zitzaielako interesatzen une hartan. Eta gogoan dut, garai hartan, Garzonek berak nolabait ere zuzenean gutako bati esana, nolabait ere prozesu hauetako etenaldia zela berak bake prozesuari egiten zion ekarria edo ekarpena, hola esan zuen, ez? Eta orduan, eten ziren, holakoak eta urte bat eta erdiz gutxi gora bera zen bestela kooperatiburik eta orduan gero zuetena bukatu baldin bazen uste dut abenduaren 3an edo gutxi gora bera, 1989an, bageneken jakin operatiboek berraziko liatekela. Gauz asko ez ziren antolatuak, baina bide bat hartzen hasiak ziren herri batek behar dituen baliagarri eta osatzen duten hori aurrera ateratzeko. Eta nik uste dut guzti hori zapuzteko beste saiakera bat izan zen. Uste dut horraz izala prozesu luze bat, disidentzia guztiarekin amaitzeko ahalegin bat. Urte pilo bat, 15 sinatzen, fiantzaren abalaren diruek pagatzen, eta epaiketa izango danaren sai, 2005 urtera arte, bai. Izan da neurri batean neutralizatu nahi frente politiko osoa beraiek esaten duten bezala, ez? Eta horrek suposatzen du neurri batean aurrera pausoak emateko beti dekasula Damokleseko espada gainean, eta zentzu horretan inutilizatu zea guztiaz. Eta gainera, lana bilatzeko ere oso problema handia egin dituen, ze, claro, juizioa gainean zala, etzen nuen eskintzen egonkortasuna handirik ginen, ezta? Bai, 8 urte, baina 8 urteetan 2 aldiz kartzelatua. Berriz ere ekineko operazioan, eta 3. eta okerrena Guardia Zibilaren eskutan egunkaria itxi zutenekoa. Hay una injusticia de hecho que es que puedas estar así 8 o 9 años, ¿no? Y que se pueda juzgar con garantías, o sea, eso es difícil de creérselo, ¿eh? Egin hilda dago, osea, hori garbi euki behar deu, ez? Egin ja ezin da berregin. Saca, si quieres, mira, que se vea. Ikusi gendun garai hartan erantzuna pixka bat mugatua zela, baina urtearen poderioz eta ikusita zer gertatzen ari zan, esan beharra dago, gero eta hotz gehiago pilatu direla Euskal Herrian prozesu guzti hauen aurka, eta hau benetan postekoa da, gutxienez jendea konturatu delako eta alderdiak eta instituzioak konturatu direla hau oso grabea zela. Besarkada bat denoi.
Proseguimos con el acto de juicio, audiencia pública. Lau pieza daude. Pues pieza principal izan zen 2 urte eta erdi iaia sekretupean. Ekin Zumalabe izan zen 2 urte pasata. Xaki, gutxigo, Xaki urtebete bat. Sekretupen esan nahi du, abokatuek ezin dutela ikusi. Bitartean fiskalak bai. Gero, sekretua altzatzen denean, Garzonek debatzekatzen digu fotokopiak ateratzea. Orduan, begiratu behar dizu. Han, Madrila joan behar dizu, begiratu ezer eskaneatu eta fotokopiatu gabe, eta askotan ez daude. Bakarrik piezak, pues nik kalkulatzen dut 1.000 folio, ez dut esageratzen, ni ez naiz esageratu, 1.000 folio ditu. Epaiketa honetan jende oso ezberdina dago. Irakasleak, politikariak, senatari izandakoak, alkate hoiak, zinegotzi hoiak, euskara taldeko kide bat. Mundu bada pieza bakoitza, baina horrela kokatzeko piezak hor daude alde batetik dago egin eta orain. Gero dago ere bai Xaki, tala eskera bertzalea munduan eta mundua eskera bertzalean. Eta gero dago ekin, badala nolabait herri mugimenduaren dinamizazioan eta murgilduta dauden militanteak. Gero dago Josemi Zumalabe eta zan herri mugimendua bultzatzeko eta laguntza emateko sortutako ere herri dinamika bat. Por favor, el procesado, Iker Beristain, pase. ¿Quiere usted contestar? Bai, deklaratuko dut, baina hau bete eta fiskalaren galderi ez diet erantzungo, epaiketa hau politikoa da, eta bakarren ere abokatuen galderi erantzungo. Vamos a ver, un momento. ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Que quiere declarar o no lo quiere declarar? Dice que va a contestar solamente a las preguntas de su letrado porque Bien, no va a contestar, perdón, no ha dicho más cosas. Causa gehiago esan ditut. Sí, sí. La causa no nos importa. Puede sentarse. Iker Beristain, euskal preso politiko bat, lagun bat, eta gaur egunean amets gaizto hau, beste amets gaizto handiago batean, bizitzea tokatu zaioen pertsona da. Cuando Amaya Zubiri habla de escribir un sutabe en el Gara, pues hay risas porque ya sabe lo que es el sutabe, pero tampoco sabemos si lo sabe del todo, lo que es un sutabe en egin o lo que es el sutabe. Bueno, ni orduen neuen bierrien, orduen neuen bierrien ni telefono mobilakin. Porque dice que entonces estaba en... Neurelau iso bataz. En Biarri. Ez, telefonoa mobilekin lanien. Epaiketaren gora berak aparte, paperak galtzea, idazkarien ganoda eza, itzultzaileen kompetentzia eza, eta bueno, euskaldun hori diguten errespeto faltaren beste froga bat, hainbat detailetan. Erantzunak normalia argudiatu egin behar dira. Perdón, interprete qué es lo que está diciendo el procesado. Sí, que bueno, dice que hay que argumentar las respuestas. No, usted puede contestar o no contestar al Ministerio Fiscal la acusación. Le dice usted sí o dice usted no. Si no quiere contestar, no conteste. ¿Quiere usted contestar? A las preguntas y las acusaciones. Erantzunak argudiak eta bat behar dute, bestela ulertzen. No tiene que argumentar nada. Dice que tiene que argumentar las respuestas. No tiene usted que argumentar nada, siéntese, no quiere contestar. El Ministerio Fiscal puede hacer las preguntas que... Silencio, por favor. Sumarioa tribunala llegatu zenean, guk eskatu genuen, bueno, eta hola, legeak esaten duelako, egin zerrenda, zera llegatu den. Ea koinziditzen den, juzgadoak bidali zuenakin. Osea, gauza bera, bidaltzen duena eta llegatzen dena, porque igual bidean zer geratu da, esatzi guten ezetz. Orduan, hasi ginen juizioa eta lehenengo egunea sortu zen lehenbizikoa. Tal, caja 1, eta sakarra zen. Interesaría que se le exhibiera los documentos números 18 y 19 de la caja número 14, incautados en la redacción y sede de impresión de Hernani el 15 de julio del 98, se corresponde con el folio 15 está el folio 15 del listado facilitado por la sala. Señor letrado, en vista de que vamos a proceder a la búsqueda del documento y dado el avanzado de la hora, más para mañana ya, a las 10 de la mañana como siempre. Toda la documentación en la cual se basó el fiscal para hacer nuestras peticiones no existe en este momento en la Audiencia Nacional, ha desaparecido. Es ya oficialmente. Han tenido que meter unas copias de esa documentación para que consten allí.
Bueno, yo eso sí que tengo de mi experiencia personal, o sea, ningún juicio se puede realizar con pruebas que no sean originales. Hortaz aparte ez dugu ulertzen, ze modu erasokorrean tratatzen gaituen, ez dugu ulertzen zergatik ez duen uzten benetan gure lanaren berri ematen epaiketan, zergatik ez duen lasaitasunez hartzen lekukoek esan beharrekoa, hori ez dugu ulertzen. Vamos a ver, usted ha respondido a muchas de las preguntas que yo le he formulado, que eran idénticas a las que le han formulado las acusaciones. ¿Cuál es el motivo de que no les conteste? Porque no quiero contestar a las personas que han negado el derecho de... ¿Por qué no quiere contestar? Creo que sí, Teresa, señoría, con todo respeto, creo que sí. No. Yo creo que sí, porque... Decido yo lo que sí, lo que no. Pero yo estoy ejerciendo mi derecho a la defensa, señoría, con todo respeto. Puede hablar todo lo que quiera, pero no me interesa por qué no quiere usted contestar las acusaciones. Es un juicio político. Bien, nada más que puede usted hacer eso porque es su derecho. O sea, no contesta al fiscal ni a las acusaciones, sí a su defensa, ¿no? A su defensa. Puede usted sentarse y contestar las preguntas que le formulen sus defensas. Un momento, de que yo termine. ¿Quiere usted contestar a las preguntas que le hagan las acusaciones? A ver, vaya traduciendo. Que en favor del derecho de expresión. Que si quiere usted declarar a las acusaciones, siéntese. Siéntese, por favor. Que se calle usted, siéntese. Señora Presidenta, Sí, dígame. en la defensa de Juan José Luis El Coro, en primer lugar quisiera que la Sala informara a esta defensa cuál es la razón por la que se le impide expresar el motivo por el que se niega a declarar a preguntas del Ministerio. Vamos a ver, mire, es que los motivos no nos interesan. Lo dije el primer día y lo vengo reiterando. Debe dejarse expresar los motivos de la negativa a declarar. Esto lo dice el Tribunal de Estrasburgo. Pues con independencia, perdón, con lo que independencia de lo que diga el Tribunal de Estrasburgo, este tribunal dice que no le interesa y que no quiere escuchar los motivos. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Gertaturikoa erabat zalagarria izatearekin batera, nik esango nuke juridikoki errekurtso batetarako bideragarria den arrazoi bat ere badela. Orduan, esan dut ere, gure gauzak adierazteko askatasuna horrela moztu izanak, aukerak emango dizkigula etorkizunean gauzak errekurritzeko. Testigu batzuk ere esan izan digute ez, nik ere hor egon beharko nuke ez, hori da ez. Hainbat eta hainbat pertsona daude, han egon zitezkeenak, eta gu gaude, baina ez da gauz bat, ez dut hartzen nik nola baitian gauz pertsonal bat bezala bizi da, mugimendu anitz baten kide naiz eta tokatu egin zait. Kontradiktorioa da, osea, kartzelatik olako paiketa batera joateak bi ondorio ditu, bata positibo eta bat negatiboa. Negatiboa, kriston kosto pertsonala delako. Baina baita ere positiboa zen, zergatik epaiketara joaten ginenean Euskal Herriarekin topatzen ginelako. Ez gara lehenak munduan, Zan nahi dut, Ego Afrikan egon zen 60 hamarkadan tronpatzen ez banaiz, egon zen olako prozesu bat eta 125 pertsona zeuden. Aipatuko dut Garzonen asuntoa. Zuk hartzen zu autoprozesamendoa, da importanteena, hartzen zu eta konparatzen duzu poliziak egin ditun txostenek, eta da, kortari pegar informatiko. Ez da kopiatu. Orduan hartzen ditu erroreak eta autoan, epaile filmatzen du autoak, errore berdinak. En este juicio hay una lógica perversa que tiene que encajar en un guión previamente establecido que dice que si la organización armada hace la dirección a través de una serie de organizaciones que a su vez podemos llegar hasta la comunidad de vecinos, ¿no? En nuestro caso, como no encajaba en el esquema básico, prácticamente mi imputación es decirle de la dirección de la banda armada qué es lo que tiene que hacer. Vamos, prácticamente nosotros somos los que mandamos en la dirección de ETA, lo cual parece que no es muy de recibo. Hori da izugarria, Ezker Abertzalean eta Euskal Herrian jendea badaki etako militanti izatea oso autu zehatza eta pertsonala eta konstientea dela, beraz garbi dago inorez dela etako militantea jakin gabe. Azkenean, polizia da hemen instruktore bakarra eta epaile bakarra. Eta hori da serioena. Tesi poliziala eta epaitegian zoritzarrez igual poliziak erabakiko du. El Mundo, ABC eta hori guztiak hasi ziren, epaiketa hasi zenean, bertan, hasi ziren kristonak botatzen, esaten, no seke, no se cuantos, gero hasi ziren moldatzen eta ja bapatean esan agertzen. Tandik aurrera ja beraintzako desagertu dana. Garzonek berak bere garaian defenditu egin duen tesia eta 1898 indarrean jarri duen tesia, hori da berak orain momentu honetan esaten dutena, eta esaten dut dena ez dela eta Ezker Abertzalea gauza oso zabala eta oso anitza dela, tartean etako militante daude, baina tartean daude militante asko ez direnak etakoak. Gehiengoa Ezker Abertzaleko militanteak ez dira etakoak, noski. Eta hau betekoa beti egoten dena komunikabide horrean botatzen kristonak adurretan egoten dena,
han ez du esebez esaten. Han isilik egoten da. Beste pertsona arrunta eta batzutan, segun norri baten dan, hori baino askoz gutxiago. Lotan geratzen da eta ez du galderarik egiten. Hori argi dau, gure aurka ez daukatela esebez, baina egin behar dute hori pamema hori, ez? Orduan hor dago esparru bat, nun jende bati 19 urteko kondena eskatzen dizkiote, bere militantza politikoagatik, baino ere delitu ekonomikoengatik eta ibili direlako enpresak antolatzen eta bar, hor batzuk 19, beste batzuk 14, hor kontu teknikoak direla eta gero beste multzo zabal bati 9 urte eskatu diote, esanez nolabaitetako militanteak direlako, ezker abertzaleko militanteak direnez, eta beste jende bati eskatu diote 6 urte, nolabait esanez, beraien delitua ez dela zuzenenetako militantea, baizik eta etari laguntzea. Se hacen unas penas absolutamente desorbitadas, aunque se esté vendiendo que se han rebajado a la mitad. Pues no se ha rebajado absolutamente nada, porque el fiscal, en esta locura, que ya no sé cómo llamarlo, represiva, había impuesto penas por encima de lo que autoriza el Código Penal. Nik uste dut, gobernoko mailako proiektua dela, gero polizia parte hartu dute, baina poliziatik aparte beste pertsona super parte hartu dute hor bai. Dice que la línea de opinión que usted estableció, usted y su equipo, hacía una defensa de lo que ETA denomina Euskal Herria. ¿Euskal Herria es un término acuñado por ETA? Pues, no sé si pensar, porque Euskal Herria es un término que está acuñado hace siglos. A no ser que ETA estuviera hace siglos. Hizkuntza pentsakeraren isla da. Eta uste dut ulertzen ez dutena da hizkuntzaren bidez agertzen dugun herri baten pentsaera. Nola ulertzen den Espainian gizarte zibila, nola ulertzen den gizarte ekimena, eta nola ulertzen den Euskal Herrian. Eta hor argi dago, marko politiko eta zaparte, konstituzioa eta zaparte, eta bestelako forma juridiko eta zaparte, bi herri oso desberdinen artean gaudela. No es necesario eso para su defensa. Por favor, señor letrado, por favor. Un momento, silencio, silencio todo el mundo. Silencio, por favor. Silencio todo el mundo. Silencio todo el mundo. Hagan ustedes costar las protestas que quieran. Las que quieran que costen las protestas ahí, ya está. Vuelve a su sitio. Yo quiero formular protesta, protesta con las mismas consideraciones. Se suspende la sesión, salgan todos ustedes, salgan todos los procesados y estén a disposición del tribunal ahí hasta que les vuelvan a llamar. Garbi dagona, bereik Jose Luis adibidez testigu bezala hasi zenean deklaratzen, oso nabarmena zen ez zekitela, bezala zer zen Jose Luis El Coro bezalako pertsona bat Euskal Herriko historian, ez soilik ezker abertzalentzako, baizik eta abertzalentzako eta jende guztiorentzako. Angela Murillo edo grabadora bat egotea bardin izango litzateke. Han daudenak, badira gutzako arrotza dira, eta entzutearen egiten dute batzutan, beste askotan ez, baina, entzute horretan, grabatuko dute zerbait, nahi dutena eta beste guztia ez dute lortuko. Naiz eta saiatu esplikatzen, zaila da kanpoko batentzako, arrotza den pertsona batentzako ulertzea zer den euskaldun bat, zetan dabilen, zergaitik lan egiten duen euskara talde batean, edo jai batzorde batean, edo personalde dagoen, edo guzti hori, ez? Para ella somos ciudadanos vascos, desde ese punto de vista ya empezamos a ser culpables, si además le sumamos a eso que muchos de nosotros, la gran mayoría, somos militantes de la izquierda abertzale, le das un plus. Beraie daukaten filosofia eta gu daukaguna, edo beraien ezagupena Euskal Herriataz, guztiz desberdina da. Orduan, berak entzuten du, apuntatu egiten du, oin ulertu nire ustez ezebez. Nik uste dut ulertzen duela ondo. Eta hain zuzen ere, ulertzen gaituelako, tratatzen gaituen moduan. Angela Murillo azken finean da beste gu bezala figurante bat komedia honetan, edo drama komedia honetan. Orain, suertatzen da prezio ikaragarria ere badela, emakumeari egokitu zaiola nola bitxere, nire ustez behintzat, izugarria handia etortzen zaion janskera bat, eta orduan nahi da bere gainetikan marroia edo nola bitxere ardura horik entzen adun moduan, eta adun modu bakarra da nola bitxere tribunalaren agintea mantenduz, beste dozen gauzaren gainetik, Madrien egiten izkieten edo egiten bide izkieten presio politikoak gainetikan kentzeko ere bai alduen guztia eginez, eta horrek ekartzen du seguru naiz gainera, bestela nolabait emakume aski normala eta tratatzeko modukoa izan daiteken Angela Murillo, bihurtu izan momentu batzuetan erabat jokos kanpoko eta lekuz kanpoko emakume bat. Ez da bera bakarrik da, dana ez, itzultzaileak,
Bueno, gero, testigoekin bukatu genean, peritoekin ere, batzutan esaten dituzten, edo iragunero esaten dituzten astakeriak, ez? Tiene un alto contenido, una elaboración intelectual, grandes teóricos de la izquierda abertzale, se devanan los sesos por escribir en Herria 2000 Elisa, y sin embargo la difusión, pues vamos, como muchas otras revistas, ¿no?, de la izquierda abertzale. Así es como difunden el mensaje. Muchos de los receptores de ese mensaje evidentemente no tienen cualificación para entenderlo. Entonces, como no tienen cualificación intelectual para entenderlo, tienen que recurrir... Mire, vamos a ver, los procesados, si no les gusta lo que están oyendo, tienen que aguantarse y oírlo, y callarse, porque el tribunal quiere oír a los peritos, y no lo está oyendo bien por culpa de ustedes, así que hagan el favor de callarse. Guardia Zibila dago azkenengo 2 astetan, bertan dauden batzu, badakigu gure bertan gaudenen batzuen torturetan parte hartu dutela, eta segurazki beste euskaldunon torturetan, eta oso gogorra da bertan egotea. Lehenengo zalantza da gai izango naiz hortara. Lortuko dut Audientzia Nazionalean salatzea ni torturatu izan naizela, eta nire eskubian zegoen fiskala ikusi ninduela torturatua eta pargin zuela. Eta aste honetan bertan aukera izan dugu ikustea segurazki epaiketa hau montatu duten Guardia Zibilak eta gainera gure torturatzaile izan direnak, ez? Eta horrek beste froga bihurtzen da baita ere torturatu batentzat. Alde batetik kontatzea eta salatzea pairatutakoa, baina gainera begitara ikustea eta begiratzea zure torturatzailea. Momentu gogorrak egon dira. Momentu gogor bat izan zen Nekaneren deklarazioa, ez? Nekane Txapartegi, por lo que usted conoció, estuvo en aislamiento en la prisión 10 días antes de pasar a los módulos. Sí, al módulo 14 de Soto. Cuando usted le vio, ¿le conocía de antes usted a esta persona? No, para nada. Yo sé lo único que sé que a mí me llamó la atención, que me llamó la funcionaria. Y me dijo a ver si se podía meter conmigo en la celda, porque que no estaba en condiciones para estar sola. ¿Y por qué le llamó la atención que la funcionaria le plantease? Porque nosotros estamos de una en una y además no podemos estar cerca de una celda a otra, tenemos que estar intercaladas. ¿Y con qué se encontró usted cuando llega esta persona? Hombre, cuando llega esta persona no podía andar apenas casi. Ni podía andar, ni las manos, ni nada. O sea, constantemente le tenías que estar ayudando porque para subir 2 pisos, que estábamos en el segundo piso, se le ayudaba para subir las escaleras y todo. Y en la celda lo único que podía hacer era estar tumbada. No era capaz de estar ni de pie. Tenía las marcas en las manos, en las muñecas y sobre yo creo que la mano derecha, que la que no conseguía moverse también. Y luego la cabeza toda llena de... La cabeza no se la podía tocar. Tenía un montón de golpes. A eso de las 4 de la tarde, cuando me disponía a aparcar, se abalanzaron sobre mí 4 o 5 personas, me pusieron una pistola en la sien y me sacaron a rastras del coche. Y me echaron al suelo y se identificaron, bueno, me dijeron que era la Guardia Civil, que era la Comandancia 13 de Inchaurrondo y que ya me iba a enterar lo que me venía. Yo tuve el camino, que fue bastante largo, fue eso, a base de golpes, me practicaba la bolsa, me preguntas sin parar y todo el rato así. Y ya cuando llegamos a Madrid me dijeron, estás en la comisaría de Tres Cantos y ahora sabrás lo que es bueno. Y acto seguido me llevan de nuevo a la sala de los interrogatorios. Y allí las torturas pues son más duras. Aparte de la bolsa, me aplicaron electrodos. ¿Dónde le ponen los electrodos? Aquí, no, aquí en el antebrazo y en la cintura. Amenazaron con detener a mis hermanos, a mi madre y luego ya, pues eso, memorizando, pues querían que memorizara la declaración. Y al ver que también yo me negaba o intentaba negarme, pues en un interrogatorio me desnudaron. ¿Eso fue después o antes de la tercera declaración? Antes. Antes. ¿Y qué le hicieron? Pues me dijeron que me desnudara, yo me negué y me quitaron la ropa ellos. Pues
me humillaron como mujer, me decían que no valía para nada, a ver si era la puta del comando, y me hacen tocamientos por los pechos. ¿En algún momento le llevan en esas condiciones a otra de las habitaciones donde estaba alguna otra persona? Sí. ¿Y qué es lo que sucede allí? Pues me dicen que tengo que ir delante de una persona, que era Miquel Aguilar, y tenía que decir lo que ellos me decían. Que tenía que aceptar delante de él, que tenía que declarar lo que ellos querían que dijese, que él me había captado. ¿Y qué sucede luego? Pues en la misma habitación, en una habitación contigua, me llevan, me desnudan de nuevo y me violan. ¿Cuántas personas estaban ahí en ese momento? Pues 4 o 5. Posteriormente a estos hechos, ¿continúan los interrogatorios? Sí. ¿El médico forense estuvo después de este hecho con usted? Sí. ¿Usted le contó algo al médico forense? No. ¿Qué le dijo? ¿Que le estaba doliendo mucho algo? ¿Le contó usted? Sí, las muñecas y la espalda. ¿Y qué hizo el médico forense? Me recetó una pomada. Me pidió dinero del que yo tenía para pagar la pomada. Eso le dijo el médico forense. Sí. Para mí el juicio estaba siendo más duro, y parece mentira, va siendo más duro que los 5 meses que estuve en la cárcel. En este juicio, por ejemplo, han fallecido 5 compañeros que estaban en los sumarios. Gorka Martínez, Gorostiza, Aramburu, eta gero eta Antxono Jokegien kasuan, eta gero epaiketa zegoen bitartean Jokin Gorostidi, ez? Ha habido otros compañeros que han sido sacados del juicio por enfermedad grave, José Ramón Aranguren, Iñigo El Coro. Nik inguruan ikusten duana da, maitasuna handia, elkartasune adierazpen asko, ostitxarra, olako egoera batek sortzen duen amorrua eta impotentziagatik, nekea. Igande arratsaldea iaia lapurtu egite dizu goizaldean atera behar izatea, beti kezkauta garaiz joatea loitera gero gidatu behar delako, eta hasieratik izan genuen esperientzia, istriporena eta. Hemos tenido noticia de que en la mañana de hoy 9 de los acusados han tenido un accidente de tráfico en el término municipal de Boceguillas y están siendo asistidos, según creemos, en un centro hospitalario, motivo por el que no se encuentran aquí, lo que ponemos en conocimiento de la sala a los efectos oportunos. Nik uste dut izorratu izan nahi gaituztela. Nolabait, kondena aldez aurretik pagarazi. Jarrena hori, gehi ilusatzen ari dela, alperrik egon barri izatea, denak batera, eta pues... Ni ez nago epaiketan, nago nire gorputzan dago, baina ni nago nire gauzak egiten, nire militantziarekin jarraitzen aldudan bezala, eta nire gauzak ordenatzen. Zailtasunak, alde batetik lan normal bat ezin duzulako izan. Baina gutxienik lana mantentzeko aukera izan dut, beste batzuk ez dute aukerari izan. Laguntzak eskatu dira gizartean, bonuak atera dira, laguntzak, kamisetak eta bar da, horrekin behintzat, bidajiak eta gure egoitzan, hortikan ordaintzen ari gera. Hori handia da, diru asko da, diru pila bat. Kantitatea buruz ezak eskit, baina diru pila bat, sangría bat. Intentas rehacer tu vida personal, profesional, etcétera, pero siempre hay un algo, y ese algo siempre es el dichoso juicio. Momentu honetan astebete da eskizofrenia, ez dakit, soramena. Niretzako behintzat Madrid, eta gero gelditzen dien egunetan geuse gitxi. Eta, karo, daukazu, astelenetik asteazkenera Madrid, gero zure lana, zure bizitza saiatzen zara hor tartean sartzen, ez? Beti gauza berdinari buruz hitz egiten, eta denbora osoan, hori, sensazioa daukazu, burbuja batetan bizi zarela. Bueno, bere zazpi egun mundu guztia bezala, baino nik esango nuke dei pilo bat.
Astebete da oso laburra eta maleta bati lotuta ibiltzea aste erdia. Eta gehienetan, ezan eta ez hemen, ezin ganoraz, ezin konzentratu, ezin buru belarri ezertan murgildu. Vosotros estáis en la 42-44. Nosotros en la... Bueno, rámpala. Ay, por favor. Alaka! Paude, a ver. Hemen, 42an. Ah, vale. Personas venidas de culturas políticas, de formas organizativas, de experiencias vitales, de edades, de componentes absolutamente diferentes y que compartimos una cosa básica, que es la dignidad. Y la dignidad es lo único que de alguna forma nos une en ese juicio. Yo creo que el grupo humano que hemos hecho, o sea, una vez más, gracias con comillas, gracias entre comillas, al juicio, pues será unas experiencias más positivas, un poquito de mi vida. Hainbeste jenden artean dagoen kidetasuna eta laguntasuna. Ez nuen espero, olako kalidea aurkitzea eta hainbeste jenden artean, zoragarria hori da, niretzat, aberazten. Ez dakitena da zenolako mesedea egin diguten, denak batera eta elkarrekin batuta egon bar izatea Madriden, bata besteari nik uste dut babesa eta indarra pasatu izan diogulako. Bueno, alabak da 8 urte baditu eta nik uste dut ulertzen du, herri honek pairatzen duen gatazkaren ondorioz, osabak ere espetxean ditu, beste osabare espetxean eduki zuen, aldiz mutikoak ez du ulertzen, zergatik joan behar duzu astero Madrilea eta zergatik ateratzen zera telebistan eta zergatik. Bueno, nik dekot alabatxu bet, bai 3 urtein jauzontxe ekainean, eta, bueno, ez dago asko ulertzen, txikia da, ondino, eta nik esaten dutzen lanera noiela, klaro, esaten dutzen Madrilera noiela, pues... Epaiketan lehenengo 2 hilabeteak oso horrak izan ziren. Uste nun igandean esaten nionean negarrez, gero astelehen goizean abitzen geha eta beralo gelditzen da, baina esnatzen zanean da oso gaizki. Egun batean, nire semeak esan zian, ez? Aita, gau batean, mamu asko etorri ziren etxera, ez da? Eta, zer esan ez horrekin? Bai, gau batean asko etorri ziren etxera eta zu eraman zizuten, ez? Eta bitxia da, ez? Zeren sekulan ez genuen aipatu momentu hori, ez? Familiarekin ere harreman guztia apurtu egiten da, eta hori da, astezken arratsaldea iluntzera arte hori, eta astezken nian berriro furgoneta hartu eta itzulia, ez? Nik uste du garbi zeukaten zer egiten ari ziren. Makrosumario horri gero beste batzuk jarraiki zizkioten, gazteena, gestorena eta herriko tabernena batasunarena bera. Eta aparte utzi zuten
erraldoia gelditzen ari zitzaielako. Udalbiltzarena ere, badago mahai gainean oraindik sumario hori. Egunkaria bera oraindik ere itxita ez dagoena, naiz eta fiskaltzak olako horik eskatu. Incluso para la sentencia. Jende oso pozizioen jarraik gain sententzia, erabakia ez dakitona latxarra den, baina ekiteak sententzia bera poliziala da. Ekiteak guzti poliziala. Hombre, gaztena argita garbi dago, beraien epaiketa eta ondoren orain gorenak eman duen ebazpenak baduela helburu argi bat, eta da sumario guzti hauekin aurrera jarraitzarena. Opa! Epaiketan helburua da jende bat neutralizatzea eta atzetik daukan sektore zabal bat neutralizatzea. Egia da, gazteak gaur egunean barruan daude berriro, zigor eskandaloso bat betetzen. Baina gazte mugimendua non dago? Kalean aktibatu ba. La Audiencia Nacional para mí es simplemente un instrumento judicial del Estado que en su día no se quiso depurar, se mantuvo después de la transición. Orain dela gutxi elkarrizketa bat izan nuen Holandako kazetari batekin eta gauza bera galditu ziren, edo bere asmoa hori izan, nola esplikatuko zenioke holandar bati zer dan epaiketa hau. Holandako kasuan errezagoa zen, ze horiek ezagutu zuten Espainiako inkisizioa, Espainian lan egon baizen imperio bezala garai batean, eta orduan auto de fe esplikatzen zenunean, zertzan auto de fe bat, oso argi ulertu zuen eta oso errez ulertu zuen holandar horrek zer dan Audientzia Nazionala. Amerikanoa balitz gogoratuko nioke McCarthy, Sorgin Eiza. Espainola balitz argi dago gogoratuko nioke Torquemada. Euskaldunak epaitzeko eta txikitzeko tresna bat. Nik uste dut guztio dakigula Audientzia Nazionalaren atzaparretatik inor gutxik alde egiten duela gutxienez zauririk gabe. Da errepresiorako tresna bat justizia jantzita, baina nor ez dago justiziarik. Es un instrumento de guerra. Estaba diseñado precisamente para hacer seguimiento de lo que fue el top franquista en un proceso de transición que sabían que no había acabado, donde la amnistía para los golpistas contra la República se dio, pero donde el proceso siguiente se sabía que no era democrático y donde necesitaban un instrumento represivo para mantener a Euskal Herria dentro de esa cárcel de pueblos que es el Estado español. No estamos aquí para defender la idea de los procesados en estos sumarios, pero sí para defender su derecho y el nuestro a tenerlas, defenderlas, desarrollarlas democráticamente y a no ser criminalizados porque a otros no les guste. Epaiketa hau irabazi dugu juridikoki, irabazi dugu teknikoki, irabazi dugu politikoki, baina sententzia segurunik galduko dugu. Zergatik, epaiketa gauza bat delako eta sententzia beste gauza bat. Nire ustez epaiketa erabakita dago tarazu gogorrenetan edo handienetan, ez? Nik uste dute hauek egingo dutela gure gainean erabiltzen duten mehatxuaren enolalako iraupenerako sententzia moduko bat. Ez denontzat zigorra, gehienentzat bai, eta nik uste dut horretan ari direla, segun eta interes politikoan eta momentuaren arabera. Epaiketa honen ondorioa ez da aspekto juridikoen ondorio bat, edo froga edo ez dakizelako, ez? Ikuspegi juridiko batetik emongo baizik eta azkenien oinarri politikoa dekon epaiketa amaituko da
zer politikoen arabera. Holako izango da sententzia, konbeni dana. Guk badakigu azkenean sententziak ez direla justiziaren araberakoak izango, baizik eta egoera politikoaren araberakoak eta erabiliko gaituztela presoak erabiltzen ari diren modu berian, ez? Agian ez, baina agian bai, espetxera joango gara, baina Euskal Herria jarraituko du bere ibilbide hortan, eta gainera momentu honetan argi eta garbi justifikatzen da epaiketa hauek beste fase batekoa direla, eta gu hortan irabazle atzeratzen garela. Guk pasatu dugun guztia, ez soilik esaten dut berriro, ez plano pertsonalean, baizik eta plano politiko eta juridikoan, guk lortu duguna izatea guztion onurarako. Eta gure urratz edo gure ekarpen txiki honekin ere ia lortzen dugun orokorrean Euskal Herritar guztientzako audientzia nazionala desagertaraztea. Euskal Herria kriston bizia deko, jotzen dutenean altzatzen da beti, ez da geratzen makurtuta, eta momentu honetan nik uste dut inoz baino indar gehiago deko. Ni momentu honetan ikusten dut egorak oso politak irekitzen ari dela Euskal Herrian, eta gogorrak ere, izango direla ere, asko borrokatu egin behar dugula, baina ni itxaropentsuan nago momentu honetan. Lehenengo egunean, epaile buruak esan ziguna. El que se ría a la calle, parra egiten duena kalera dola, eta nire ustez hori da epaileik eta honi aurre egiteko modu egokiena. Berai behartu nahi gaituzte atzera begira geratzeko, beldurtuta zer gertatuko zaigun guri, eta nik uste dut umorearen perspektiba horretatik, ez? Aurrera begiratzeko garaian bizi garela Euskal Herrian eta gu ere, kalerateako garela horretan, ez? Geroa eraikitzeko. Uste dut horrek erakutsi duela, askotan esaten duten bezala oso oker genbiltzala erabat kontrakoa zela. Asmatzen ari ginen eta nik uste dut berandu heldu diotela batzuk beraien nahi duten bidetik eramateko gai honi. Eta herri honek iruditzen zait etorkizuna ziurtatua daukala maila handi batean. Que nos podíamos haber ahorrado todo este viaje porque al final no desconocemos el resultado. Pero para los fines y objetivos que pretendían perseguir los que montaron todo este descalabro no van a conseguir ni uno solo. Bueno, ez dakit, nik ere bai bizi izan dut epaiketa hau, bizi izan dut nire Ezker Abertzale militantzaren parte bat bezala badakigu zegoeratan gaude eta Ezker Abertzale militantea tokatzen zaizkigu horrelako gauzak pasatzea. Beraz, ni beti pentsatu dut Ezker Abertzaleko militantzia gogorra dala, baino ederra dala, eta epaiketa hau ere bai izan da gogorra, pero ederra ere bai izan da.